Fans Richard Eliezer menangis histeris setelah mendengar putusan hakim. Fans Barada Richard Eliezer alias Baradae menangis histeris seusai idolanya dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Adapun pembacaan tuntutan terdakwa Baradae dibacakan di persidangan lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 18 Januari 2023. Melihat tuntutan itu, fans Baradae yang turut hadir secara langsung di ruang sidang langsung menangis histeris. Mereka berteriak jaksa tidak adil karena Eliezer seharusnya dibebaskan. Melihat teriakan itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Imam Santosa meminta pendukung Baradae untuk tenang. Lalu, jaksa penuntut umum pun diminta terus membacakan tuntutan. Namun, himbauan itu dihiraukan oleh fans Baradae. Mereka terus Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan. Lalu, Hakim Wahyu pun meminta agar persidangan diskors karena pendukung Baradae terus berteriak protes. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my